abusia na Otumfuo wasan atu ohene bi na afi yesi me Otumfuo ontu ye kra no ahemfo bese 15 no atu omo nyina eye krono na odi atu omo Otumfuo ahemfo krono na ya odi etu omo meba sisi a na fe maba be kire wonsemu de siye a ema sa ahen tuyi abeba Otumfuo asase so bibiri sa meba sisi a abuja mo akwa babiem aba Old Burger TV midin e de Old Burger na mefa kwan we so ada bununi bi ase o support amode support yen support amode support ya hemfo a wo bunumam titiru e de ye nana domahene nana bibia wo bia wo mai wo akwantuom esere nyame hira e ma wo kwatenten be manum nyamfo be makukudufo nyame hira wo ene udwumadi a wudi ene niema wama abonfo yehunu ene asanteman ehunu ene Ghanafo nyina ehunu na enye wa nka asanteman kukukuku nyina no enka yehunu sesa omu ni hwe omu nyobia so de asenti no de nana ede abekire ye ene Ghana nyina ma Ghanafo nyina ehunu de etuamu ne de na se ebesere enkwatenten amano na wakoso adidwuma pa ama Ghana man yana na Otumfuo bebia wo bia na wakonya ne so ye bema oti akonya kese so pa na mbom me aka me ne hwan se na ma betina akura se me ka wasem me nse sa na me ka no bare emmom onananum binum aniemmo ho sem onananum bia omamfa ntitiye mu enti wo mu ni ntitiye enti no ebetina social media etumi kasa efa wan kasa wunua Nana domahene ho ebu nanimtia na chese emma me so opportunity say me so Nana Agyeman Badu eye me dia eti emma me opportunity say me so metimi aka wasem but me dia me medi watem because baby me free no entity no ya kire ye entity ye ya kamfo ankasa ya kire ye entity ntinu yenim kwan ye fa so ne panyi e kasanti nana me mu animtia wasem ena me ba beka ye bebo waba so se ututu ahemfo but de wom de tuamu ena boga me de eba besom abuziafo ene ezi bia obi abomode na share video no na fifa o comment ebra yana na Otumfuo watu yana na Kwaprahene Kwaprahene na according to ensema yetetete na akoye se yana na Kwaprahene oyobi a not ya bruchire wachina bruchire pen Australia wo ba bi na ekofa ne se ombra na ombra medi ohini akonya eda ho ombra na omedi na ma menchire wade bi baby so obi tia bruchire na obone 8 hours ni 12 hours ni 16 hours na aya na edin se ade bi betimi atwe no afiri aha kwa kwotena Ghana o even the otikrom a woni adwuma ye kura no edin se bibi betimi atwe na mana kwotena Ghana o na de betimi ama obi afiri akwantuom akwotena Ghana se odi ohene no na chese ekwan da ho se okodi ohene na obetimi atonton niema wiewia niema wa konya no ho ede anya no ho ede adidi ede anya ne sika eno ne bema obi betimi agya na dwuma a woye ho ana na brochira a wote akwakotena Ghana because aya na emu adin kakra brabo na enim de we sitie eno Otumfuo typical example Otumfuo nso na ote akwantum na konya na to no ne be fa na ma no kodi na okokodi a ote asante akonya kese no eso so de ase ha nti de America no aya na odi adwendwen no ko akira no wahunu se politicians kraye and here party A party B obedi so otimi kosesa no nkofo fra bruchire ba no magya de omo ye bia no ma betena Ghana no mo afi ya mo positions na de no mo diga na ska na de so enya nwanwa se ye ba kofo ohene bi so free akwantu ma ba se omra no media asante hene na oba betena asante akonya so na ye hoahoa no na de na sika wo ho ajapede ye ho na ade na odi enya nwanwa odi oni oyo hene sa pepepe ha na Kwaprahene abusi ya tsere medical kan na Australia no wona ekofa ne ba na yesi afi mu no yana na Otumfuo ontu ahemfo kura no na ebe se 15 nti me kura no meto no yana na Otumfuo me se on penances nti se wo ye wo hye na asenko na wo ye nsemhunu a obetu afiri so badunim munim enya sa na tie social media are very powerful right
aya na nkofo bi keka sɛ aya na Adomahene social media fame no pe na ya wonya social media so kasa na wonyi se mepa acho enra chi a ya na Otumfuo otu ya na Kwaprahene no mepa acho yankwa nkohunu no Okejetia market ana Kwapra community center enya ho na yekohu se otu no mepa acho social media no so ne bai madika aka achiro obi akasa no amfa mba social media enko ba bia biem nti obi ade a woye bia TV stations even sa traditional media houses ni nyina no nyina no omade a omuye bia na sisi ano omu focus on social media than omu bia nti wa wadwene wo fom na bia wiase ne kon wunnim na unyansa no akoye tete kwa nti no na wo wadwene ye wo se ni kwanso obi ya ade eba social media na ade bia happen bia no eba social media is so powerful what they say eti ya na asante ne dia esini nsem okeka nyina na ade no yenkonko hunu Kumasi Dwom Dr. Mensa ho enya ho ne yekohunu ni nyina social media ni hunu nti no no social media na ono so eden okasa na medika a kire no obi a na adwene da so yetete adwene na ne nyansa wo fom no na adwene se social media no for particular people bi na oyo hene ni kwanse oba social media da bi Otumfuo nsem ni nyina social media na eda ohini akoton asase na de tia ni se Otumfuo enfuna wo ho ni nyina na asase a ye tondi die omo ye number 1 we entimi si obunuma ma na domama mu because ya Nana Agyeman Badu you dare not say obe try say o koton asase am obi na wasen akwa akoton am obi na wasen akwa akoton am obi da bi Oma umu nem nananom ne manom kwasiada be said they happen wasantema mu no de bia de ani ate na ye di bu na obebu a mabubu amanfo asisi ade mo ankasa mo ho na mubu na Otumfuo ya bonija Facebook social media bonija anti sisi ano connection no ne ahemfo ne ye na omoton sa asini di a on cash na or push your moment as in nyina social media for guys for social media ya boja as out for a basa only option be as obeba social media so abes matu sa na akoye ndi anya se watu nti no me no kra ka me fa metu social media me ehunu se watu ohene bia because it makes people around ehunu se ahemfo na wo Otumfuo because ahene we Otumfuo na de si so meboa na on na de si so on asi hini tu hini sa na mo frɛ no o de ase na ode akromfo nko a sisi so se na be ya ye ton a ye de kakra beba ye ton a ye de kakra ye possible o de ase ye possible because so obi a oye panyi na wafa ne nkofo eye aduma ma no ofa criminals na we common sense right ofa criminals na odi omo etutututu nyuma no a we wia no de kakraba so there say so there possible say adenti no tu fon kwa na hemfo omo ton asase edidi bro from na asase no kwa na o ton a waton ama wa wie no na wasen akoton ama obi fufuro na wasen akoton ama obi fufuro na wasen akoton ama obi fufuro na anu asantini bia na me ni di nkomo na wasen asase wo aputu ja o sa aputu ja e ba bi na oto asase no onye nya sika nkoso nti no ohene no esa aton asase na ma obi fufuro asa eniem oton ma obi fufuro anka fa ni sika ma na sika no so no wasen atena so de ase aha sa pepepe na ekoso wa Otumfuo na hemfo no ne man mu no sa na ekoso ne ma bone nko a na ekoso no no da no se ohene they said them kind is it not possible say ye ton a yetimi di kakra bre no so de ase ne botom te said de ekoso na ebetima ye possible so they say so it is not like Otumfuo or yeah they now pressure na ekono so no nipa hunu say Otumfuo amamuo na say ohene na odi wasantema mu na yetirimu da hini bi ye hwa na oteso na de ope na oye na santifo bi a ehu hia omopa hunu say no de nana yei obo man o ma ye ho kire yen ye de Otumfuo na but ye de ebedi kura ye nya de ya branya wo ho nso no na hemfo no enso boyapo agifri yensam na na yehunu bi maame bi a ye pam no wo ba bi a eno ehu sem koba bibiri so de ase enti ama santefo no dodo na no edwa nyema hemfo no eye na omu dwo Otumfuo enya omu po Otumfuo asem o ye kasa enkura bi o maba omu no omu nim hwe no
and I assume Sikadwa, Obian, and Sue Quanse Sum Sikadwa. So, others sometimes you move to my proud of you, say, war or henny. Not what 2 months was a war sum, but or henny not the hour and quay, so I all quite say, Yaka. What do I say? What over to me as Musika, but your Ghana, Sikadana or Ghana, and you know, whatever it is, and I some Sigana, you to me can be. Yes, you to me can be. Just said the difference between ye Becca and wo dear Becca and say, wo, yanti 2 ye, into no Casa Penua, the attempt the DNA Niama, Abuaquasia, and now the Casa, but yet ye the Nyansa are dreaming, and ye can't some penino. What they are saying at the end of the video, no, so be fun Cassetiacra. Here, Nina attempt. It is way and I idea air coswa and run right here. And Nana Otumfuo, what to Papa free so now. Some more Becca, maybe ye video cry our home about Otumfuo about so time or friend now all can him no. Papa or that's so I Otumfuo I him for be all Kwaprahene. Echo ton asase Emma ma maybe. And now what's I call ton asase no. As I move before flow, what was as a manipa bed or and a husicano, OD, not to say them can and yet, social media. A bon for ye the pressure see Otumfuo swa, ye pesa onion near my right, Emma Yenuanoma Santifoa, because Santifone bre, and ye abon for near Becassa, Santifone bromun to mean Cassa, so they are saying ye the pressure seen so, and now Otumfuo a friend banner him fee. No train said the oil and on yentino uncle farmer menasa man. But I said time or the money and papa no went to me and so and Otumfuo what tuno a free so. He said, Kwaprahene na mamina yajina sasia mano and as anti-forward as the be any bibia more for men and not my hen any abunfo say I'm more any pressure. I must see all trust obey the right and yes I dia and bia asasen kra na eton ede kakraba mani di bintro on kasada na mo tete na ade nti yeyi mu afiri nkwaso mu yeguso yeyi mu firi nkwaso mu so de asese ne be a obedi ni hino mo be hoahoa no bara obesan ye ne mama mo asantefo mo ho atomo sa pepepe bidi the old burger me ba me medi atem asam se ne tie na meka so a na hyemo nti enche comment ebeba no kwasia jimifo kurasini wabu akonwensafo hene na hoy eno ati monshase ntrotro sa comment no enwu ho. I love those comments na de o dey say eboa pa ema page ni so no ekoso oya bunu ni so a bomoden na ye proud say enam Nana Agyeman Badu so be ma hofefo onu nti wama yetumi tenetene asantefo no firi omo ne ma boni bia omo yeye ho kokoti bia enkosi hwe na ade no obe kokoti na no waye ni ye ehu hia me de bia me ka nokre ehu hia se obe hoahoa wo de ba hoahoa ne kwan so wa bra ade na eyi ade papa bi enya ade fu bia na hoahoa ho enti no ye proud say yetimi tenetene omo na ye tenetene omo ahemfo no because enya me ameti he a enkotumfo enya de obetu Kwaprahene da because yenim se oton kroman bia no yenim ere say I mean sure me din ed old burger me do be see ha fa comment bra videos ne do so ya be see aba biem ade achia na first day kakra na weekend asset ye o say ye weekend boo yeah bakra wo I love my Bono people. I show all a show no credit no credit and the truth will always defeat lies. Boga one.